ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه أما بعد. Chers compatriotes, nous sommes la veille de notre rendez-vous des citoyens patriotes comoriens qui ont décidé de se soulever pour sauver notre pays, les îles Comores, prises en otage par le dictateur criminel Azali Assoumani, qui a détruit notre pays en volant, en emprisonnant, en trahissant, en tuant, après avoir montré qu'il est incapable d'offrir de l'eau, de l'électricité, de l'éducation, de la justice, des infrastructures à son peuple. Donc, tous les Comoriens qui aiment notre pays ont décidé de sauver notre pays en disant « ça suffit au criminel Azali ». C'est la raison pour laquelle nous allons aussi appeler tous les dirigeants qui soutiennent ce voyou, ce criminel, ce dictateur Azali Assoumani, de répondre à l'appel annoncé par l'ancien ministre de l'Intérieur, M. Ashirafi Saïd Hashim, qui est actuellement en exil ici à Paris, de répondre favorablement ces demandes de rester chez soi pour montrer le monde entier que ce putschiste, ce criminel, ce dictateur est indésirable dans notre pays. فحضرات السادة أيها المواطنون، فها نحن يوم قبل ميعادنا لإنقاذ جزر القمر لانتفاضة ضد هذا المجرم، هذا الدكتاتور، هذا السفاح عثمان غزالي الذي دمر جزر القمر وقتل وسجن وأهان وتشرد الشعب القمر. فبعد أن ندى الوزير السابق الداخلي لجزر القمر السيد أشرف سيد هاشم، الذي طلب الشعب القمر لانتفاضة لإبقاء في البيوت، ليعلم الجميع أن هذا المنقلب، هذا الدكتاتور عثمان غزالي الذي دمر جزر القمر وقتل وسجن ونهب وتشرد مرفوضا من قبل الشعب القمر. فنرجو لأي حاكم يتعاون ويساند ويساعد هذا الظالم أن يقفوا فورا، لأن الشعب القمر قرر لوقف فورا مسيرة هذا الظالم الذي يريد الآن أن يترك زمام دولة جزر القمر لابنه المراهق المجرم أيضا كأبوه نور الفتح عثمان غزالي. فنرجوكم يا حكام الذين تتعاونون وتساندون هذا الظالم، هذا الفاجر، أن تقفوا مساندتكم، لأنها جريمة. تعلمون كلكم أن هذا المجرم لم يفعل سوى القتل والظلم والسرق والتشرد ونهب حقوق الشعب القمر. شكرا لإعلان ولإنصاح هذا الظالم Othman Ghazali. Kwezi watukufu, mafundi watu wa baba hatu, wazaza hatu, wanasho hatu, wanama wanzani wari wazao zilera banu na ujibu ompara wika yao waziri wahezi habari zanda ni mzamani nade mtukufu bwana Ashrafi Said Hashim ya laharumu mji mtukufu wa Isinkudi ikayao yede raisi wahe
hizbu parti ambao kadim harudi ngu represente opposition uni vonze ya para wa Komori wabaki mondani ili ulemengu wa juo ya ukana mwana wika twanziwa hize twabiyambi ya zirende nsi ya hatu ho fujari ho mrohitwa ho dhuluma ya zirenda abange watukufu wa convergence nationale wa mtaha talabu ya auni ya subuti ya beuso wa Komori ya warongoze oliho yemengo ni mwandu walua rahafu yemengo ni mwandu waluna irumbi yemengo ni mwandu waluna hikma yabo etwalabu yo iveshelo ni mtukufu wa hatu Dr. Zile swali iveshelo no watukufu wonsi pia waikubali ya ukana karna ujauda za enti hatu irengwa ini kwe mwana woi yande ya irote rahane namna mbabahe na mzazahe wa irota hauka engewa wandu wakanza wafanye ndongo azali wa harumu enti hatu mahakume na mitano kabati mdi harumu enti hatu mahamiji amade bwana woi lelo karna ujauda za yarudia irenge ya ive mwana amamba inditona mana amunge Mwenyezi Mungu tuoi hajari ibahuli ando abeho upepo unu andu jo yengano na balanga bokheri sha upepo tsawo ngamjo wona uka ko ya hafa ngazi jana mwalina nzuani na azali asumani habu wandu watimizi ngomira yabo wandu wenzakili watofikiruka kairi emnasikilo ni woi raneze twabia azali ya zireda o wakomori kamidi shabo ngwanzo ya bate ya to iyo demana boko usiku lelo ti déplacer ili hucha ncheni wone zuki wangu le grand notable ikaya onyoti piyanga mumjua o hauka nyoti piyanga mjua usiku shezani ya mbanku ikaya o ngamina fami harumwele bavulla kamili ambaya hangu fundabuda mshahidi rahmatullahi alayhi dainu wafu hatu ontipia wide mtukufu ya korije asumani azali usiku ya la waende shezani ya wamenyele swala monde za jiri roha warudi wa mwinza azirodi ngoni yabolelo ranuni ya ndugu Hamada zinu ngariwe nao bandu ya manotable wakaufanya adano ili wa hedaraja warongole miji wafanyeze ngo bokogizo noble ya himiji waja wanende hawamezi warende hamasuka wadonda umbahizano jana shaye mengo ni mo wandu ikayao wamba ashe Mwenyezi Mungu katuri tukuza heyankli ya hatu hedini ya hatu hemila ya hatu waje mndurito ujua halandavi aje yaranganye dini yaranganye malezi yudimani ya wika yao yusubuti hamba watina unafiki hauka wanafiki ngwa wa mahalani hunji shemtukufu ikayao yeto amana wahe omji mtukufu wa shezani harumweno tabidite ne zamila omjiju wa pari edeto amana wa mwana yabo ikamhimo karimtengele wa mahalani bukodo ya liyo weyafanya ezifanyi wao ne mabani hahe yaje yambe emaoneyo ya hahe ikayao haishia zukiwahe nade mtukufu Ashirafi Saidi Hashim ya para mpara huo enida uyo ijibulwa ni mtukufu Dr. Zile ijibulwa ni Mananyasi hatu ya joula wa hanu yaliyo etro ko chabuhani o wandu pia waiveshelea untipia abuge yabo ngari johumbulia dakika nzima mwishiye ya mlaulieni iri Johanisa yaonese izo yafikirio hahanza yenti ya he baada haono iranganyi wa remi la redini ra amani batoshe ndao kairula ulio wakazi wakongwa udunga wao mtukufu grand notable Ismail Badoro tafadhali. Subhanallah, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Waislamu waumena washe wahuna titi wanduzatu wahelesu wala mali wanzani watu wahelesu wala mzuani familia hatu wanzao wahelesu wala maore lisi wala ngazije kaundu ralaya numji wa shezani nembo wakuiho razaliwa ne familia nyamadu jana puhaho babani no familia nyarume na puhaho harume kabila ya yohusheni ngarju tenderambi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Usiku leo ngarju hamba alhamdulillah ngarju mumidie Mwenyezi Mungu rimshukurie au karjili wabanu
grand notable, aurambe mtangazaji, aurambe journalisti, aurambe mruahe politiki jao ni iliyo hauprepare maisha ya jao. Abuze daraja hizo pia mruhamnika unashioni nguhamnika utukufu kahazaliwa harmali jijilekoni nomjua mitamihuli ngena zinasabaza hayo harmwenga zijamali biaza mbabanu nguwanio komori ya kweli, komori ya usilamu, komori ya mkobadima, komori ya hanzana, komori ya partage wanweshiliana. Wenge bada rarejei rambi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ilirione seukaya mtukufu oi harjilia haruma ebavu ya hatuhuno harumwe region parisienne harumwe quartier la défense riono aula hulionga bubaridi renge kafe bano nori ele Zimbabwe enda zibe zikirio enda zibe zitokiri ebenge holio mimi miujifaharu kami mwana mshizani miujifaharu kami mwana washumba nkuu miujifaharu kami ndekina ikawa komoringo obadzima imwanama ya laikoni niho Faridini azaliwa wa hino notabilite au maana ya lambeni au fumbuni au ntaweni au mitano ulimjini ya wandu wawekanga mibahanu warumie miharumo wa hao miurumio wa hangu wandu waweka warumazi mtasubihiza hao miurumie ya hangu wandu waweka wadu sazabako ya zao harumie majilisi nezendo la miujusa hauke kumorike na ukiriende humharuma wafumbuni wao cheke na ukiri yekomorike na ukiriende humharuma watujini wao cheke na ukiri yekomorike na ukiriende humharuma wantaweni au mbeni wawote shada vimo wakomori pia watanganye vadzima wakefikira nzima wambezi moja waradezi moja dorjuka na komori ya ukweli ebenge huliondo bandra wa Sullivan na mwambiano kwa harumale jijila Paris ngardora fanya maharbaini na mitano okay nusiri viti za Marseille sibuka uharume marengo yonti ramba sino wangu rende sino wangu rili sono wangu ekemta wani nguparo antake de kapitali ya hembude ya bumi na lasheza ni miparo ya la mbeni yoparo ya la fumbuni ya la ikoni ya la msujini ya la bada majila domba ya la mtangaju benge zenongo hijo ngabwana ruwazirenga wanzo wafanya hamande dezi ya zali wazidambwanye ile komori irende hama association au sandika no baba hatu eheli wayeshi waka ulandro waka vando waka ulalando hasibabu mnashioni hakauka mnashioni ya sharifu hakauka sharifu ze kapitali zikaustahilwa emijwaye zikaustahilwa ya danemila heni mnakale lefumvula shaba sawandu waje wadungu lefumvula kiterrorism la hazali wadungu lefumvula kimagui la msaidie wadungu umsharavasho wa belu mbajini wafanya ukikomori ngedao ki association ngedao ki syndicat ngedao c'est la loi des plus forts de jokana grangel de jokana wandu wa mumilia wangamize nti wangamize miji wangamize mabavu haureje ile suala rioneso karka ujabanu rioneso kaya Mwenyezi Mungu afanyizo ya kawanza amande heliye mzia zamba bano mono pepo wara maore jana ulihoritawa maudu mfumdaro rikemonda amiri bandaye vatike jode ya mwananya vatike juwa mru vatike jorenga gari handoze swa papio nziani vatike jo bangondo hazini hendamba enda utende shahini mnachoba kiondani haya ya kazi mswala ya do swali yeombe ya ukaya Mwenyezi Mungu narto Mwenyezi Mbinu Mwenyezi Mungu yarereyezi ijoste hedini Mwenyezi Mungu yarereyezi ijoste hemila Mwenyezi Mungu yarereyezi ijoste hemazarifu ijoste honra duhazi ijoste hezirewe istehize maskini istehe matima no wanra duhazi waloma indikape waloma lahoni watohunda mbaindro hala watohunda bahanu walala watohunda majiwa hano watohunda nziza za handa docteur zanongo hizo imwananyasi ngenizo hazisiha harmonjo wa pari huno hazisiha harmwe faranta ino ngwendo mbio ili hunde wananya amandae wa mwangerie ili enziara idunga yinu Mwenyezi Mungu yarnike kibala wakati kaonga rombo Mwenyezi Mungu kai kibalange johuja okawa ngazjo ambao kadalilu ya mvua maingu hakika okamono mfaranta umbushuye mfaranta enda kufanya maoro ya pulio wangazija no wamwali no wanzwani ze nyumba Mwenyezi Mungu ambosha kupula jana wa maore wao zeduwazi ze sala ziswali wa ungazija ze sala ziswali wa umwali na nzuani na maore na ngazija ziwani yo wa maore walojumode yo wangazija no umwali no nzuani Mwenyezi Mungu kaja warenga warobarini sasa nyumba si wonti wa maore wa Islam
wa maore wa Komoro ukawala wa mwalina ngazija ze aswiliza hao mwalina ngazija opepo wende zenimbazi ushowanduza tu wanzani watu mazimeji rawalola warilola rawaza ya warizaya Mwenyezi Mungu wavukisha Mungu jo wavukisha na minga mwendo otangani huwa na nyasi wafariki mayoti nionese ukayanga mitayari nisaidieze mvu nisaidieze mali baba tula numero telefoni bangu utasina baha ngabo wangazija wamenyele waze nyumbao nizihazi za hao ngabo maore ngabo mwalingo ngazija ngari para hamadi hili wa maore wa para jibiriru hani mrulo bahano rekaye mu mali rekaye ngazija rekaye mzuani risaidio wananyasi wa maore zitabuza wa para atejonde leo rionese ukengezi niye zikaonge ste hiyo wa Komoro engezi niye zipangao mkato wa Komori wa jawale wonti engezi niye zikaonge pangao ngome utie Komori wonti ikabidike azali harongoa rantide wakati yangu lajiri ikabidike azali handa la television ndi hawa oneso wa maoroka yanga mpropose o msaada wangu rekango ndo wadovea rekango ndo wa jomoha rekango ndo dojusemirisha umwa propose baada katina shaurwaya katina shaurwa mbaza katina shakula katina shakunwa sheitani wakejabalwa na vanu tajiri mbali ustarabu mbali usubuti mbali hawasu mbali azali katina lonisho katina mali ya irithi katina mali ya hae katina ustarabu katina kibala wakaika bingweni nzia yowana nyawa dungao bengi azalie president mkulingari mnuka ukonsei ya njio harumaze media ya mbio wa maurukanga mitayari ya humsaidiani bengi katina hata mkatadipe ukapo ya tondo mkatadipe yalikuwa Komoro walonga zijana mwalina na mjuani kajonda mkatadipe yalikuwa maore bengi mfaransa ngujona haya yambie hukaya azali kutunibesha jeshi maore au kutunibesha wandu maore waje wasaidie sheka bidi arongowe antankera ya propose ikabidike azali arongowa ha propose ukanga mitayari nibe handu shihu nibe handu jana nibe hemaji ni benge kabati shaumwe c'est la politique shimana adaza azali haribuzi za Komoro na regeze balaraka ngamina suala anjia hakabo ngarendo étape par étape mtukufu grand table et amando wa Komori wa decide usikoma udu wandisonesa haujimlifwa hao yabo ngwaibe nzanga bo wa tartibisha wazeno gozinu ngabo wa zamba au ngabo ziankudi yao ezeno gozinu zija zabari azali harumu ranzi 99 uja 2006 ajahazia ajahambangwa ndo ya vumwe hata 2016 hareje baada ya mahakume ya vira hamba hafikiri haelewa uje yaunienti hairege ranzi 2016 hata ujo usiku lelo unu wa Komori aina usiku ngwa batungo rola onduhitwa wasangwa fomo barini kabati amani kabati maji kabati mwenje hate kapitali basi nabo homde arudi haja ambanga wajoka uka un jeune en emploi aina manansi kujonda hazi arudi haja amba basa inu kare nouveau ile swala ngilo vanu mtukufu ebana zali zabari ya rumamaha minji hamada yu plus ya makume na mitano ya rumenti ya hatu toujours ratu évoluer ya nzu ya baki abasa mkinike ngonzu ya nikemana engo noje emanda inu pia uchomwambia hindi ngejeri njie emana batura juha mtukufu arumama hakume wako ngasi Ulaya ngaruonao ya ukahina mdu ya nzu ya votiwa yo ujua unika wandu promesi ya ukanga mina ndugo migomisa nutazi hino kemni ibana pasinga mjozifana de maji do mwenje de msomo de connexion de hazi de amani de ledima de ulozi de maretrete na izopia alafu azaleze ngo yanikuwa Komori pia ebanu hafanyeza lazimu ngwanzu ya njezi yanike mwana haukabatiza fanya o Komori wa ilewe parce que amfikiri kwa mbese wa Komori mana watu wile wakawa imui bese kwa tujua izo anzao hau ntujua kanga mji trompe shaika lazimu uonese yauka ebanu Komori akanza hindi eibidi adunge yazali omuda yalunu wa ukejabidi idia juhe ya juokana wanedo utashilwa ebangwa onezindu loni zo hunu Ulaya mahala niriliyo eba utidwa bidi watende wa juhe au kajana ngabo ya juhe yamba ukana mdatike Faransa adori nika amri na bo haina mdu utida ba uloko ngelewa ya uka kwa Komori wa romfi abasa yone diaspora baada Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala majumba ho
owalola owasoma owalo wade owahafa ezenzia ezesoire neze journée culturelle neze twarabu neze majlisi zifanya inashanjia bwana wewe hamango shirongo henda ujojelezaje iloko moriwa ile ya ukana haina zijo jiro ndo jote le wangamio owalondani ujasiri lo monze naam tikaubidi ni honese ukaya ngamjohambia ukaya iko morifa ne mwinyi engazija yende hurwabu haukaba labda dirko moriwa heza jimbo wamba kolo lilomu bahema hakumena mitano azali ya Ruma engebala mtsujinga bo stade ya football ijisao ngebala mtsujinga bo stade ya basket ijisao ngebala mtsuje bafanya hajumba la jeunesse ya mtsujene hambu ngebala mtsuje zelise zakazawa hulano wa mtendea ngazendele yao zambo shwandro hazio wana hatungwa lao mbanku ngwa lao mbajiniwe wa jambo na mtsuje we soma yumba ndongo ya joka haifanya shazali kajafanya mtsuje kajafanya hambu katina mbanongo yifanywa harmwenga zija shando toka azalingu yeshikibandi ikondo angalie hizi ya azali azalingu yeshiki hama chef de bandi ya zingiziwa ni mabandi yodemo lazima au kaika ndo renga msaidi na belu wate haruma wizani kujaporeshi ya msaidi ya rungu wale raya kamili ya vumba Mwenyezi Mungu kujadoshi ya msaidi ya maweni ambude yafanye diskuru ya lera ya kamili msaidi maweni ambude mlikauze posto za heko mori pia hazirumu tibure we komori angamia kujaporeshi ya msaidi ya shukurie Mwenyezi Mungu au ya himidi Mwenyezi Mungu shahamando watoto walogunu wahuzaule bangene le drogu wa ulanao wala diwa wala renge place wala diwa na rembajini ndawangalie belu yetimru wadini yetimru wa mila yetimru wa ustara shabelu ngurumie puissance ya hema pesa ya huwa Komoro ngurumie puissance ya hele jeshi la Komoro ngurumie puissance ya hema hakama ya Komoro warenge enti remiji remiraya rezena saba rezefami waziti ya bwatini wabaya iwanzo ya lembahindu mpakabire wauju iwanzo vizayaro mpakabire wauju iwanzo yemwanaende yasome mpakabire wauju eni wanzo hazibegi kujanda afanya hazime zishenda uma hakika liwa uma huwa bilia tolo ashampaka ya bire wauju ebenge ya bweyezi Komoro yangamia hasibabu lisheka ushi ikarno anzarambe azali mkuta mbabu yengwa azali ikamna nzarambe mtuje abugo yengo mtuje karamba hambu abugo yengo nono wahambu wao ngwazambao ukeyezi hazali ke jabeli ya wahambu mbandongo sheyezi hazali ichomba ki haruma fami yubabali ibaka haruma fami yudadzeni ukanga wana wa mtuje walo mtuje na walo Marseille na wana wahambu walo mtuje walo Komoro walo Faransa wazambao ka eyezi hazali ke japorte mbandongo harumenti ya hambu ya huna rejeli suala engia zali hakanofanya enti hajoka haifanya hata ima hakume na mitano l'hôpital rio nao dai irengao wawali besha yontinti harumwe mabavu ya helisi wala ngazija harumwe mabavu helisi wala mali harumwe mabavu helisi wala nzwala nyumba yao kwa nia zali au centre au capital moroni ifanyawe akei ya serikali la hu ikati ni babiza nyumba zafanyiwa nezi ya kikolo po building yo ala mayoni saukaya azalieti mlezi manamba kange rumau kibandi walandu walovala wavure wanwe walale wayele wavoyage wareje so anayabili kaunga ngamiza wenti wandu wala ima ministri wala ima directeur wala pia wandu washaho wawonze wandu washaho pia wawonze wende warenge jenesi wanaume warendo wandu washe warendo wandu waume ilande mana boko ujewiri no jikani wanjia wanti juye mahakama kachurongoa hoko wandu wala pia malbitiri ndo wandu wala ma ministri lo na Komoro ma directeur lo na Komoro wandu washaho ngwa Ulaya ngwa Lyon ngwa Nice ngwa Marseille ngwa Dubai waungwa ubala ngwa mbaha ngwa fanya wizo nzao ni mndu wanzo mbahazi mpaka yapuwe mwana mshwahaye ni mndu wanzo mbahazi mpaka yapuwe mndu mshe ni mndu wanzo visa imagine wala mpaka yabire ya ndo mrumshe abwenti yangamia ngandore la usilamoni rimobilize rishemeza ripare mafundi bo mafundi na mbeti tasbihi mlo nizo zinu kuchodamba subhanallah subhanallah subhana na mwambie Mungu yamba mwambie bandiru ripare mafundi na mbeti kiemba mzika zao zinu na mwambie hizo Mwenyezi Mungu yazanzi wa Qur'an hokaba no Makka na Madina zinongoziri hunda uzinu zihundu wa Makka zihundu wa Madina ukamtume wakati yakautoro hao
Hulu habalamia njema hasisi weni dabu ya kuruha doka uhani alkaba yenjano uruye huwa. Wanelewa wa Komoro wa Islamu warandeho kakabati mndu wa mbodini, kabati mndu rongo ustarabu, kabati mndu wa mbo haki, shawa rupi ya warandeho wa mezi humkata dipe wa shetani, amana hili razambo mando, wantumbahazi benga kujadafanya hazima mezi minane kume hayaka na uliwa, yafanya hazime zishenda ula diwani kana uliwa, ya rengwa ministeri fulani mezi mungabi kana uliwa, na bala kujoka urubia tolwa tena, nola mbikao hamrenge. Ya wori jopara, wandu walo Komoro, wandu walo Mbwanku, wandu walo Shezani, wandu walo Hamahama, wandu walo Mbeni, wandu walo Dimani, Mtanga Juu, wandu walo Washili, Kwambani, Tinkudi, wandu walo Mbajini, ranzi Fumbuni, ranzi Bandamaji, wandu walo Hambu, ranzi Mtsuje, ranzi Mjwaezi, Shuani, Singani, na mbaki mondani, na mbulie majeni wapuwe marindi, wa usemivuri hapa, wa usemiri, masihu mtiye monziani, mwende mwadale, azalika tina jeshi yena belu kana mshinda ya bemba jini ukakana honda mkata dipia wanike kana honda chaiya wanike majeshi wala wao ngwajure jaimo hao 2 jours kwa jala mbahingi koma mbazoka baki nziani ya surveiller nziano ngana 2 jours kwa jala mbahingi ele gari doko luhonda ndahu kanda yani na mrojuna ichunzu liveze pareza ngazija yabo hafta hamjani batina kudeta batina udea mndo batina uhuwa mndo na mwandiheze mpado rilemewa na musemira entre minuit 1h du matin temondiane na mbaki mondani hanyo shana rikedo wanrupia usiku dzima ranzima udu mfumraro ukaba ni shimeji wangu kola shimeji wangu lalo la sala ni Mbwanku mambaladina hadha haswa wala si wandu Mbwanku ngadoka ashraf wasedi Hashimu wala halo la sala ni Mbwanku ubengi hafanyia do au shafanyia dano hatu tena yabwika hajo hatu yemfuma mji kange ukawo yemfuma mji yaweka ngedaeno wananya hajambo nkuu hajaye ikahe ngihula mjini azali wa mbabahe na mdada ya hajaye yabo holiho mimi mitimbo nifanya politiki shanu ndikao ngamsaidio ze maskini mibuzamba nadi ngamsaidio zirewe ngamsaidio wandu hazi ngamsaidio watabi hao manate ngoma de wahutajia uka owenji wao sirlo farata ngari lao ngari noao ngari bambao rizamba ngarifanya hazi ngari liwao kartufanya hazi ngari liwao mwana razidesa njomla mbana mzahi doktori unike papier waboshe serikali mwana langu liwatajaza lwa suwangu fosu wangu rongo hazi yabo nini pays lo independence mrajo kufanya likoli landise pe hata ndemba kiafanya mamitano afanye kenza 20 ya diploma ya jenga zijandi ya feshomeri yabo nini mrujo zalo hata yafanya mahango mitano mahango mirandari ya chojo paroni kwa ralishi ni serikali gonelewa yabo nini mwanamshi ya mrabaki ya chokomdani hata ya fea dziwa shabu katunda mbahazi yafanya shampaka mjombahe ulohun ya mrenge mpaka mrumahe ulohun ya mrenge mpaka ya mbweshe pesa yafanya business mpaka ya mpaka yeze sha serikali kwa tina nzia waidungao ya ufanya system ya hukainti evolue iliba ke changement ya wazalo wakatoa obiri wakatoa hohisa ya we mwana hahe yaka conseiller mwema kajoka conseiller mbaba hahe warati horwa hicho hakondo ulogati washashi na balamba bahahe katurege decision ila waiche shaza lihorege decision ila mukobadzima ne mrumishe ne mwana ngukobadzima na msaidie ngukobadzima na bilu hapo kama jamaa kama ya kweli wandu walanga rituwa separe rifanyake ti ene mruyambi enfulani hamba enfulana sisi wandu mengo mine wolwa wala wandu mengo mitano wolwa wala gonelewa ngebidondo ado surveyo mahadani hulozi bahari ekema jeni warengenti ya hao wandu wanoti jota wa wenzao rikaka wajuje okayabo mpagayunu wotokaya ebenge abo horejele suala rejo tafadhalo wa Komoro rejo tafadhalo wa Ngazija rejo tafadhalo wa Lumwali rejo tafadhalo wa Lonjwani mtambewo inde mwana nyani yala Kwambani Washili Dimani mtambewo mwana nyani yala Mbajini oyihala Washile uhala ulau narikeba dzima rambese sufi narikeba dzima rambo wakati uja narikeba dzima ramberi lemewa ezinui yebonti rirwariye riremezinkabaya basi wakati wenda hamwaze voti ini mraji ya suwajise ye mria mwanzao ya mniko uaminifu waheze la kile zabeki salama shaya baha raili lebuka kaliti wonti ya mga ndora ali seje no lebulimi ya bondo uwania madeli zambao rizambao yezini kenabla wao amani okantiezi ya kanti ho amani yezini kanti ho amani wakati president Sambi ya mnikezi
shara nzinda bala hadabwana ufanyizo nzao hambezo ya nzao rizambo mwando kavati mbano ngo komorilo haruma sharia kavati mbano ngo komorilo haruma haki shazi ngo pia ngazendao kibandi ngazendao kivoyou ngazendao kiterrorisme na rabe ila terroriste d'etat ukamonada mhotorengwa ne mahakama hiyo karna uzireje ukemoto mitsandaola wakati ulwa tifanya video mina chaîne libre de comment c'est dotangani tionesoka keja kabidi wa muwe ulio kaja fusukuila haina mdu mustarabu wa dunia ishi atila gutonoka ila serikali ya Somalia keja bidi uwe motola baada kwa jamu wakati ula shabale mana wa muwa wo ndo mruma wo ngabwandu aloha mwezi ila walume motola ya muwa zalili wo warengema eze masuyala baada moto kaja raisi wa muwa ila tujambo wa mruma hakika yabo sisi manana tujoshinda wanu mapoza tindasi manami minchita mitijafara anta moto ngambo mungunti miziti aleba ngamjuhunda saleri joni premete nienshi hula shahun chohoziwa nezi maskini yezirewe wanradu hazi emayingika pe ngamina troazanja nda komori pourquoi juzi leo twafkare mana bwana hasan jovaza mau mwana mjomba hangu shilika ndo alosheza ningwa ona watu misuluka mimrubahi ha sharibe haze mali ribe haze telefoni ribe haze ngopyoka kutunra garishe zani henda mbeni kutunra garishe zani henda mitami huli zepare ya wana waleshe zani ngwa mbongo wa starabu awazalinge na wandu wangu wambongo wenae azalingo hadalo akakutina mrumbo wangu azali aukengenga wena mrumbo wangu hajojama biokache zani kahuti la pitali kahuti nzia kahuti maji kahuti mwenje wana washezani wasoma pia wasoma Rusi wasoma Shini wasoma Senegali wasomea Maroko wasomea University ya Mvuni wana washezani nembo nkuyu ranzima jeweni hantinzi sadani telezini minyamilima akibani mashrabi wana opia haruma mijimina neshenda mbo nkuyu kujojonda mwana mbo nkuyu ulomba bahari na wema ambassadeur wa lobo nze pia ema konsuli wa lobo nze pia ema directeur wa lobo nze pia shaunti pia ngao yapo wala kalanzi zaze bahasha na majeleo azalingwa mbo izwanza wao ifanyezwa nzao na msaidia na bilina shehani ikia sisi rilopare rifanya muhazi rienshindo rilao rilala rivaya riele mwenje maji wanawaso morendo hospitali zango pia za sisi derulo jumaa ambao kaya na mjusezi twa na mrongowe ngabo suala hauka usikwachana ngabo washangaya akasinga sihunu shahatu sodomba ribeheze mali naam halafu mtukufu wa mvumbu wa banu mzee wa hatu waziri mzamani bwana Ashraf Said Hashim apeli yo irengwa ni Dr. Zile Kombo wanduwe njira zida kwandili wenchi wanduwa hivi hankuli ya wonti pia fikira njema shao sikwachana ule yadomba hatende bwana yalona group ya yamba shababi mkombozi na zida yadomba njo finalize yaja wanduwa kwa bidiwa zieze voti ya tusiha wanduwa juhomi jini hatu pia wasimoroni wanduwa bazi telefoni ija ze voti zila zikaure wa mafiti ya kaujira na kampani ila pia karjamu na hata bomasihu hajamba ukana yede mwinyi utoa resultat ukazalili ya premier no wandu pia wailo ukazali akawatano akawa wandu ambe yanda ya tende Dr. Salimu hadungwani Burhani Hamidu haringwani Kiki na wao wane do watende awazala kawatano aruma ze voti zila alafu ya tukawasita Abdou Soif enamna wandu waone sengo shai bwana hajamba ukana harumumde dabe ukana azalili ya mtu lelo mzi watu mzi Ashrafi hambirwa ni convergence nationale kayao ngwafanya oze haziza homoni shanga kwa wandu bwana mwede muhambe ekeba cha idhini hamada yinu wandu hankulia wazamba ekam katujiwa mdu itao shawe ya domba ngene group ngoma siwani asubuti hamba mdatike faransa hadori nika amr yede ulo expert yede ulo jao bae wakati wasambi hafanya jao halafu hamakwandi ya saboti utomwambia je no wakomori pia wakaulinda ekaye katwa miliyoni ya rumizi walelo ngwanzo livenu wandu na shabuhani be yajivenu haisarengwa eba ekeje jakaula zimela yafanya yahe eba kweli wewe mdola rume bwana au banu wewe mdoza sabote wakomori pia hofakuwa ndo Muhammad yeye ende hata yambe kwandu warudi abo yule sikulo ni shatina kama mjafanya rongo ebo wakati wa ubenwa uka eba bwana wewe kati harume bwana yinu kweli eba kochacha kuliulize nungo ya sambacha na hosabote ya kwa mtijwa mada nyingi video mwende mata heshamwini na wengi na shababu mkombo heshamwini wala wa mabeji baba nini sabotage ya mndu bokongo nzo lemenye bwana watu no ndu pia haina komori silamu wono haya
hisi okay apeli yafanywa ni mzee watu mzee shirafu ya ukentiranga ni hadizo wazamba bana goreshi ngolongo unoze muzo tipi mabani aho enge wakahu wakaula no naikola zimike waonekana nao tinada ndena meni kwa 5 euro na binga mlongo mfanyo cha kanga mlezo ngamjole handa na mila nafana no wende wale wamezi wadunga ndo kwa Isabelu no jana utojibuche mwana Mungu awe mwana shewaho Abdallah Abdul Hassan yakambiwa kwa mlukata ya bwana lelo wa jemdu ya jetene ndo kwa mada zinu za shirafia nikiwa akawala hamba yambe ne convergence ndo fanya zihazi ko juhaba la ya abote na mnaile uto mwambia hindi skanzani mwambie shango jo kala reti fanya hamanda ni majeni okaya na banu jeni tindemaha okali swali hamba ba hamndu hazi moto bahaya mndu hazi ba mndu hazi moto ba moto mndu hazi ani des idées des fikira des jitihad ala Afrika hanzarambe ukayakana urongo hamanda ni majeni okeshorisha ishirita haundi amani ya henti ishirita hauri ritoe zimbino ikabidiri mwambia Abdallah Abdul Hassan ukaya itoma yaho wakomori kecho mihondo ni hahe itoma yaho wakomori kecho mihondo ni hamu ni baraka itoma yaho wakomori keti harumu itsandraya au kaitsandraya ilande cœur ulando mnofu wa hezi itsandraya ilande nreda ya hezi nongo no bandrare jei azali harumu kenza ngudatimizi 25 la hambu wanaelewa shaya itsandraya wakantuka ya wowo warende hajambajini na fumbuni kwa tuwa nieshe usha itsandraya wawo fumbuni kwa tuwa nieshe usha fumbuni kwa tuwa nieshe usha hembajini na vaniti hambi yomwando kayeshi asili ya kikomori kejabidir kena serikali ya uduhanti ma presida soka bidi heni prefecture wajigere hezempo za heyaja heya hafa heya zaya wajilekezi zemijia haone mabavu bakegidi shajara mbainu serikali serikali lendere ni hashika usha mabandishi la rashambo mwando waangamizao wakomo bahiri tumtafadhu ala Abdallah ulionga doke kabda lezi ukanaenda minister jonga rezidwa gardoke kabda lezi ukanaenda directeur bahar gardoke kezi ezi shabdala Mwenyezi Mungu ajela hamtukuza hamnikaisi mwenye tukufu inde hali unafaransa kana kolishi umri akakomedia yakaptesa hawahile de deuxième tour de premier tour yana shiraki na mitera bahi mitera hadi hafari ya kolishi hatowe candidature ya hezane 81 no mitera ya hunde yawe pouvoir ya Abdallah ikaza bahanu wakati yakaveha zaluha rumwezi bale pouvoir ya Abdallah Abdul Hassan ikaza bahanu hata ikazizi hapo kazalia ndiye mbio harumwezi shako habe hazalo harumwezi yentiangamia ibidi ataisamaha yataisamaha au leo beshaka tuchililie politique beshaka katuchililia utangazaji beshaka tuchililia ukaya hala tujina au hala itandra au hala harumu kabila nyofamba maana bano ndo zote nyofamba ujifahari le swala hilo yani bandre ni nyofamba ngarikubaliyo yani banuri liomba jini mbajini ngarikubaliyo yani banuri lio hambu ngarikubaliyo shabu watu ni banuri liomba tusi hamba mbwanku ni banuri lio si hamba shezani binge zirendi hajala hangu wa mungu wa pari hunu ngamdoko paramazari njo hangu hunu nisome dua hukanga buwanu wachojikerukaya kwa chwanza weshesheza ni vumbula na banu ngarisi harumu antrenema ngasi hamando wakati ondo wakao hindo harumu kufundi mwangu ngari jantreno banu karti miziri rejei ikabara ngwa ministeri mbeni kusojora ngwa shezani ikabara ngwa ministeri fumbuni yare ngwa shezani ikabara ngwa ministeri koni yare ngwa shezani haukari lemewa entila ya tu son tipia idaula ya tu son tipia simi rata ya yamru wanralo shezani wakanti heze adane mila ni madumbuso neze bahasha wechililie politiki mabani hao wabahizo wana ngwa homo heji ngwa nao wanralo shezani watodaza renge mimi ngamivani Ismail Badru Ahmed nitoka ufanafe nitoka uhanyonga na heye ikanga toka puha mlimano puha malehe lile dhalimu la nono ya hamba gonelewa shati za lwasheza ni rembaba remzaze tizalwani wangu tijuhulwani wangu tilaharma kabila amba wenya mwaduja uhumeni tilaharma kabila amba wenya arume husheni njazalwani mna mji njajuhulwani wedzi ya wuheni mjolambo anku riparsa na tengweni ngambiho avertisma hiyo mruhan tahila upande wa Milan anti na ketaya rukamjoni Paris ukabane Milan anti tulum haruma Milan anti tulum haruma she Milan anti desitendo embaba wa kazandahu yemjumba wa kazandahu yezuki wa kazandahu ukarja Paris banifanya ke Milan anti yo business ngatunguko masuli na majlisi hono mrasi ndi hamruga mina mharuma au hono mrasi ndi hamruka mitila tujini mitila ikoli mitila fumbuni
basi yabo ikakartu stehilana harmo milana mfumrara ni wanazijana wanaume wanawashe mloshe zani mchohundra hazimu afanya mchohundra likoli mwahenda likoli zitona mshana likoli zitona paya likoli zitona wandu wazihosao likoli zitona mafundi wanajana klasini haru mafundi mzima mafundi waliwao mshahara warali vikume mshahara wahe mafundi walo ngazija wa mwaha walo mshahara wa hatu wa mwezi sondorlo pari ratu soma no. Sondorlo pari mshahara wa hatu wa mwezi ufanya hazizi lera mfukari par jour ba mshahara wa hatu wa mwezi walo mshahara wa handu loko mo ujo mnasu hije en grosso modo zenogo Abdalla Abdou Hassan ya Zamba jana ukana ngemdu kadhale yabe kwa mratike hiyo dori tarumu wala rimone Abdalla ukawa wala riziji buka wakati wa Abdalla sobiri ikabidi Abdalla yakubali maisha mgu yamnika hasibabu ndizo yambao maisha mgu yamnika ni mbabi ya julu huko komori watindi hatoma sababu Abdalla au Abdalla hanikawa ndo toma inji Abdalla hanikawa ndo promise inji wala halafija yo ekijenio ngamtodo kayo nyinyi mwe yamba shaika kana nzambi haki hanzia za dini hanzia za ustaarabu hanzia za mila wakatoa Abdalla hisa au Abdalla hali hano ngena nyumba njema hajahar mole tengwe kula mila nanti hani bano Abdalla johenda gegrano tablo wa hentu jiri ni tanraya na wingafambaya sabunga bwandu ambao emila ya hanyu mhimu harumeze shuhudi majili sino wandu kwa jaona ya danjizi yakafanya nketi hunuzisa mitifanywa mwandu atomi sociaranja lozema na hangu mwana mme njalo zema na hangu mwana mshe tiwazabanu paribanu garombo munguzi parahende rafashe ula sha eshitongo mru hakamrumbaba kulambwa kuhatu na bamba uhanyu karnavzi wasabango zijuru yani maana kwa mharuma inunguo shemila de majeleo de tendwa de kambaba hako yemrumbaba de kamjomba hako yemrumbaba de kazutuwa hako yemrumbaba no wana nasha hako mwandamne na mwanamshi basi Abdalla nakubali rimstay ya stay na weba ho mwananya mrenti hodea ukawa nasima opposition ti mrenti hodezana shana kubaloko wakatoa hahe iba kujabira wakatoa hahe iba kujashue iba kajala isa kura wakatoa hahe ngafikira ama wakatoa hahe haziafanya mali woti mashashi kama ndo angalia image ne toma ya lonio ne zelongo yazifanya ngarikubali mbabio yafanya choba hanura wasuli bano ngafikiru kanzia katiniyo au kenisa ni sarapia province ni sabala wafikira hamali hedi wazambo malo ni sabala wa ide utojabala he sabote bado ndo mano ndo lobonze wa décourage na Abdalla Abdou Hassan tujini na bano ndo lobonze besha ikaja diplome besha ikaja haruma fonction ya haju shawo kamisilu kaula le jokumbuwa enti sha etrahizon yo hawinji rahane faida zinarwa kamnidanizo aborjo Abdalla Abdou Hassan kayakira lokasi siwasaya rja faransa wanazijana rifanya zefwa yo mijini rifanya misihiri ho mijini rifanya ze biblioteki ho mijini rifanya ze nzia ho mijini rungwana na waserjari wasomesara nomera na washe waunduze baki faransa bano rilekeza muhanduza tu rifanya longo zinjo harumema bavu ya hatu mimi katende fumbuni aba hamje jifahari etende torabu ngabi fumbuni abotisa die kadasha sima fumbuni hakika yetende torabu ngabi dembeni na uziwani yetende torabu ngabi ikoni yetende balini ngabi ikoni yetende torabu ngabi journée culturelle ze majini ya woni hanu yabo ngambe kadasha sima yawe katiba laye muda hangu inubo mze hadisi jakomori tende haruma shindi wanti ikoni ngamjamba mimi ahuno tiluka tikana mwana mshwa mbaba hangu yambalimze yakabushini alole koni yakataje mananya ndo koni hanza matajiri ni hanza ndo wenza surwa njema ni hanza ndo wasoma bahima mwana mbaba hangu uparo wali mzee alole koni ngamina mwanama ulopari vano ya alole koni wa mbaba na mbaba si wanomba nkupia sicho lole koni basi yabo yebijoze ngozi change ni wandu mle koni ya jeunesse hamshe na mshange system mlo niyo na mrenti hodazana e jeunesse mto hazini e jeunesse mto ndali koli mwasome wandu wadu hazi watu mnambendo wahala ezirewe ezimaskini riulili wa kartina maji kartina mwenji kabati mahakama shampa kamra balisira hamade majita walo Paris mrende abemi la msaidie na beluna mrumsho president kabanu njalambani ndio nke junancho eke junancho le hisar mamezi mirarumi ne ko jore nda le ufani buhuo ngofuha buhuo kakabati metse ya johanzisha comprime yondre komo le ngondo l'hôpital el marufu kumisili wala ndwa wa hao josho la landa hata infirmière katina buluzon raha fu infirmière
infirmier ka missionary ono missionary zila hakika kartu jora menda zili renti da zili wa Komoro wakati uja wabadile Komoro wakati uja ufanye revolution wakati uja wahamba stop wakati uja wahamba sufi haini mndu la bakonda ni hahi ngabo ndo ambao ya uka na mlila wenye ndo politiki na tawe weti mndo politiki shele su alangilo banu mtukufu grand notable oandu wabulia mndu ezifaya za hiya da ndo azifanya uhatano ili mndu yafaye enguo mitukufu waivaya hiyo oandu wabulia wazali eti ndo mndaya ti ndo mnchi tindele bavu Ebanuka mzono kazi nuche mahoka ya renge le vaola nyoto do zungu sena mnayi nunaye hakana nafasi ya ufanya dini wandu wapashia wandu wasome mndu ya tochamba renga urongo we ya renge ya kausa sina Mwenyezi Mungu ahamba tsamba ni hibi wa matasha una ila ayasha Allah enyima notable mumbuli yawe vaengo yinu ebanu nyido jirongo zambavi basi mafundi ngaridu zulao haungaru warongo zawe makhatibu wadungo renga mikro wamnike wajwayo kaka jatawaza wajwayo ya ukange mmade na mengoni mwezo shuruti za ibada amada yinu atohara de ukamria ke mrahafu yake na udho na izopia ujorongo zaje akaka tu bidandwa jiliwaze o wenye upuli ya azali enda obyo bidwa rongo za azali ya renti orongeze ngozi yinu yezimenya ya renti onjo misirini enda sirulo bonze audo mjini hahe audo lebavu au wandu hindi shangaru waona wende wavaze juba zinu na balarika hamba wandu walona honori parce que haina ndo tu hambi yo wandu aje wenda himaru waona hamama suka ombahiza ndio mbahua ende hazi ya notable ya muifanya winu mdo enda mbahu za mduno mbahua mtojua arusha indeni hauyenda kanse zelanje za madone leva la hamilini eno wanzungu cholivaya ukana ujua ngari jowo ni simba biyo kama lo mwandu wone soka ya azalika twangamize ko muri wayechi okau kususu ya wakomoro si utendeze mbajini ikartendeze mbajini eni banuru yo hona unupari ikaba kamru Dar es Salaam harongoa ikati ndo handuza bwana harusi no handuza bibi harusi apake mbajini yarongoa ende bana habiukaya yembajini wanyuramba wenya mdombozi wanyuramba wenya fuambaya sujini wanelewa wanyuramba wenya twapirusa ikoni wanadu wandu wakalazimu wambu mrongo ula hamwando wakati aliokako mori sikarifanya vio sikarifanya gari hata mkata dipe sikarufanya dufanya kalifanya nzaye shako mori rienshi hajini na mila zelongizo pia zona wizani mimi mbwankuyu ikate loha mwenga zije tsanganyiha zikapitaliza henga zijazi zitanganyia abo mitirongo mrongo wa mwando chijorongo mrongo wa mwando ndi yala fumbuni ejorongo mrongo wa kababili ndi yala mtujini ejorongo mrongo ya bonde yala ikoni ngenje ni kwa mrongo kanga mpresente bavu yabo limana habyo kazalika twangamizaye ntiwa yeche ngasina notabilite mahususu ndi yahe mbajini ngasina notabilite mahususu ndi yahe itandaya ngasina notabilite mahususu ndi yahe bamba uangamize Komoro vadzima nazali miti la ozamba banuka maulu ekari parson wano riwari mezinkabaya rengenti ya hatu enotabilite ya ikoni ya hanyuila enotabilite ya tujinila enotabilite ya fumbunila nembajini watione kamera ziunihwa wamba ngwajao bawanu walo wenji wa hao ngebidoa jujewa hame Ismail homtanga jungu mono olange bidio ulam haruma wenyofu ambaya Sultan Abdulaziz wola ulam haruma wenyofu ambaya Vanunga bwandu aluhunwari kalia ukasisi wanya kuswapirusa rangamiza yenti oli wazalie mhambu na mtoje na wenti yangamiziwa ne Komoro kamili ukanga bwana zioni wa hemba jini wenya mdombozi nga bwana zioni wenya fwambaya litandaya ne hame wa mchangilia yabo yeye havize yeye bada hazalo angazija kajaparo yenshibonze hazalo maskini harali hatajiri hamenyasha hitwa ukakaja zalani tajiri azalimba bahi tajiri ndazahi tajiri kajazalwa hamafahani wase Ibrahim azala kabila kufaume yakaujwa mtasena mbachai kajazalwa hamadi mfumbuni mwana Said Hassan mimi wakati nakola wa Komori Said Hassan aka governor ulalise wakati nakola wa Komori ankatrofende Said Hassan aka governor yawe mwana wala votasi Hashimu hajua akaona mbachai votasi yao ngabwana wa Komori wajoka wazalwa haruma malezi na mabavu ukomre jwa mtasaka una mbachai azalika twangamize ntiwa yetu shele maudu okabo nyofu amba yanga ni Buhari bwenya twapirusanga ni Buhari bwenya mdombo zinga ni Buhari okasedi Hassan ni wasedi Hashim Moroni amboze mikro kati ya kanzato ifatia hakika rizio no rizishukuri sisi ejagla hangu inu tijafara tapanda 45 tangalia zukirandi ngeti kujangalia nifanye zo hatu
shawe dagila hangu ni shikwa majilisi hangu kabati zenti za henga zijwa kabati mtibatuka mijimine mitano wa majilisi hangu yawe diploma yangu yo valide shakitira mananto edita unaelewa yawe majeleo yangu hakuna shezani uandwa emijia yangu kupia wakaharmo majeleo ni hangu yabuze bahasha zangu zao wakati mrakaofanyaje tazila kapotolo denga zija zitolo leo president wa Komoro nguchosubutiara kumharuma ulane Dubaila hakika tiparoza mbaharuma video ka ekatofanya kafiko za uyani ya mtuje wandu wa mtuje wakabala emijahe hambu heni mjiarenga mndu waja watu wafatiheni wandu ya hundrakanet kwa bordo valide yo hambo ukaya yada ilale manamba ukabdala Abdul Hassan Benge kajafanya majilisi shaye mndu mbaba ukando wafanya le fijo hafanyemba biyo yashinda evenge yabo na rejeiri kama serio ukaya hula ralaya ukaya shimeji wangu ya la Ashraf ya mobilize ya balie beram wanu maupoza hoti ya paniki wame kwa tumdunga yonde ila erero ifanyao kokaki na kirimrongo hadzima nzia njema yote ngwali mndo mzima ndo wadungu hakika nzia ndicho zali hartangi ya nzia ambiwa mpia mdungu ya Komori angania wanaume warandi handu washe wandu washe warandi hanaume wandu watsinza nao ra muhonzera mumjini aba sango tesha mraba lale kanga ngondo honza ishafu ulara genga la wango ndo yalowe hafu ulara ngemeli ngondo maore hafu ingas jeriki ngamjo honesa hatwari ya jiro haruma yenti wato hijwa lukaba nunti ito na jenesi ilatinti wanu wastaraburu loti lao wano twamaya hatwara wamba ukana shababuna alamun wa amal ukamtumafama roso inude twamaya mtumafama ngomira jaro ya hamngora jana miraro ya bonge bidio sisi ya mdulo na 20 à 25 ans ya 40 ans galewi president Senegal ngena ndo shaili na wani abakatina mpaka 45 ans ya wata tuko fanya mahame ngomira jaro mundu wana nakume heni mndo mchimzima bana ya Senegal ke yenjeza kumuri wajikira kondo lone mapesa ngo atsingo hanzandwa ume ema ministry wala wapakizo wandu wataka ngo ubonze warengo wandu ume warenda ndo washe hakika ilasafi shadid yabo yentinge ndo ya rore ngamtuhone seti so shanjio capital moroni dangale heli moroni ya huwa ema nando lendi tende consommation ya hemasi hakika kitu fanyiwa pourquoi kabati maji aziko ngebidio hemvuni na mabinguni watahe tindi ujole hentinge mkovoke mzado kesha la basi kwa leo mtu kanza mnatafu na masimu ema nendi kabati maji ngebidio sembwani warefungu jewe hentinge wambie mzado ka usikwalewa manzo ndangi mna kafe pourquoi kabati maji ya wange wala ndo wajikontroleo ya wanga nizanye ncho kawe nzaya kaiti okema na yando lando andu consome mrumena mrumshe consommation ila handa ninge jauno nono kadabili nge jauno tulivuahe mrumene mrumshe kadwararo nzange nje zao basi aba wando walu centre moro wando walu mu capitali hula e consommation ya mrumena mrumshe ketu fanisha heta bamaji wo kwa tuzi wana wo hakuwa ndo washaka ngwa ubonze tibahe maji warumi ya wo damyo bali wa harumazi butei humi wahenda le sala dinga le balwa hunule henda pila unga lipekwa hunulende kuna ziwa pia mwanadamu haina usiku wa kontra hivyo bala ngabo trimos zinji yao shahula wala zinji yao shahula sha ensemen wandu aftaha ngwa hunue bea angalokenti yanga mia ngabo system ya jo lekeza enti kwa tukiruyamba haini prefecture na jigere mbwanku ngabo mijimiraru ya kilos e prefecture na mbosho wa lozi wadoa diva ikaze fizi je prefecture wa huzi wadolibo walozi wala e prefecture na yamboshe wanu wadolima randi saladi randi tomati randari koveri randi ido waliva kisha valoka tile shahulanga joka mwenshero kasala siri huza uncho kango le system hiyo e marché nkuyu ngiyo mbeni ngiyo shezani ngiyo ntaweni ye mijemi ndwaji ngwajowe hula wendewe zitia harumana wana maluka wa hao utuambia je o baba wazayo wana ikayao ngwanjia o wonyanyao no wazaze auka ngaranzori ileta wakali usikwa maudu rizie azali kutopua o wana wanu hawa baba no wazaze wana wanu kwa jowa pua wende wanjio mala honi wadu hibeze dhahabu ne mituzi no rahitwa no fanya tobiambi au kilazimio wa baba no wazaze warugozo wana hawa wanu hauka hale ramdi loka c'était Bob Denard mercenaire ndo andoka uwao ndo siasa basi wakaoshindana nao hawe majeshi wakaoshindana nao shawoi rawazazi rawababara wana watu pia warudi kwa menyao zetele wapaso zenyido ni madirisha wahibi dhahabu walishahula watu peshiwa wano mituzi na ziwa ujwambia baba wana wa Komori okema mercenaire kwa Komori ujwambia je nanzile usiku wa maudo wa Komori wanzuri ya unienti na odo baba wao odo alono wana wafao mobarini watsinzwa warendwa wandwashe
na wao na umewenji wao eujo ambia wabadani wazazi wa bismillahir rahmanir rahim allahumma salli ala sayidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Mwenyezi Mungu narne kibala inshallah, allahumma amin. Mwenyezi Mungu narne kikabuli inshallah, Mwenyezi Mungu narne ki khawasfi amina kingar ngawenzi ya mtume idunge ntu yakahenda miraji sallallahu ala muhammad. Mungu ajeli yake de hamadi bahari yakabuha wala wangamie wala ongo ngunjo jeli yake maudu ndo mwalo mfundaru ya mwalo ukayangari parao wazazi no wababa hamme hamshe mwambio wana ukana mozaje hakika ye ukana mozaje kaho yazalwa mwana mme azalwa mdomshe ngabu wafaumu muzitandani ngotondo mdisa ja umuntu balahafu ngabu wabaha umuntu pari faransa bana ngo wafaumu hazini pari bananga bwandu wabiraho hozimu na wabiraho hozimu rikantikara do hazimu ndo disamndu bala umuntu balahafu bala kajolo wakajafanya mbana ngabandu mrafawu hazina haruma shehiri no telefoni yeukana mozaje haruma masiwa ya Komoro ikahusomo kuchunda hazi ya wafanya kuchunda maji wa hela kuchunda maji wa hanwa kuchunda shahula wa hala kabati reo kabati nkabwa kabati nguo chichoko wandu hondoze zelango izopia ndo wandu haruma yezi hasuma nazali hakika ikahundo fanya sondage haruma miji haini mdomo ndo hazimbeshi uno haini mdomo ndo hazimbe mashishiyo heni mdomo ndo azimbe mara kuchunda ulamru lo directeur wa hana ulamru lo ministre wa na sisi huno hale zane 81 82 83 rado Jakomori basi karisi wonti hula haya noboka ulamze wa shipari he master hira kawya wana pourquoi e fami pie ka hula shaba samra rangemdo mshajahu ngawe na watano waranda kurungwa na shaho jahu kurungwa na shaho jahu emihima ka Komori pia ngasini hunu kujatu na mrase wonti haya umone ne lebi balati halila okaila mihima realite hula rirenge jahun ebenge wala walonege ani de ministre ulo Komor de directeur ulo Komor de wala wa Jerose Bank de ambassadeur wala kabati wale lo yenti mbio shaheni mrungu jelo mbio ebenge hani mri asoma Maro hani mri asoma Algeria hani mri asoma Senegal hani mri asoma Mali asoma Rusi asoma Chini asoma Faransa asoma ya Mvuni na kiataka na kiarbitre na conseiller ya baeba vuya hahe utilinde mru wa mwenye baraka ukamwenye baraka kajarongoa naam haina mnatofanya utilinde mru wa wando wa ashrafi ikashrafi hatowe ordro huno walo hula kwa tupike utilinde mru wa mwenye utilinde mru wa msaidie utilinde shason tipia Allahumma salli ala Muhammad shano notunga haina mru natoshinga mumrani hai haini mru nachoba kondani hai haini mru nachoka zamshwala ya do swali yeombeye izinu dua kamye bantsikarture mazali dua karture mamsaidie dua hokawa ya warema Mwenyezi Mungu hokawa ndo watoka urongo watu jamba ngula barku Islam watu jamba yema iskini walo komori wanshio watu jamba izire ziloko morenga ndo adu hazi walo ngabwandu rafia umuhonze tabyoka komora bahanga bandu rafia umuhonze hanzaya tende ngazi janga sina turazama mangu afariki basi tide courage henda komori yabaha ngamina passport ya Faransa tijohonde na wili hokaya kuchunda gari shezani henda Moroni kadombili par jour tibiha gari lile langamizi walitula mafu litula maji tiulugari la kute 9000 euros tiulugari la 8 place tilibiha Komori bali mongoni mweshani hozosi ulu ababa ndo kwa jwa secret tunisha tongeza na badilia ukavandra ngami karibu henda la retraite tiulugari la 8 place mwana mjomba wangu yakaulolo juzi maudi ni twashenda tibiha gari li ilo mharuma hangu ne bakure hangu ne tasubihi hangu tijodoli na taxi chalende bala le gari lalini kwa moto hende haditia mafura ya maji hende ati no maji returu le gari njamro tijahu ntedetu sise wanuliza hamba no le gari kabajaka problem ya hoe mekanisia ilifanywa nai ubie litula maji na mafura ya kana maji ndio vu ahochono kaya tiono ira ka mvumba banujuzi hamba ukaya tijira dio France International warongo kama halani nje mafura ngatilo maji telo kabala Komori rangamia mafura ya Komori ngatilo maji ngabo mna swala muhimu ulitujomdiwaza naam azali baada ni ziarenda decide hauka ngabo ambao halawa yambe narendeza tu shari tojari hunru mwana ya sigiri ne mwana ya ruwa kadomilo wanro hunru mwana yena kiburinji mwana kini kenge na wizi mwinchi ya ufanya mwana ntobiandi ujo ambaye wanro wa siasa ne manotable wenda wahimile na mwana woyi ya watrete parce que wengi ambao wajota wambaba haya ni moto he kiburi he dharau hezi tabia yalo nizo mtiju watina ukemanyanya wodo uwo wandu hifa ina masihu wa ilukumani ujo ambiajo wa baba no wata tene mabani ha hono wajomba
wa teresiwani elifafa lula sali aba hainu yantuani ke mwana tena yatimizi o jomba wao ne mababa hao yarudia warari abasa ujombaje ngamjone sawu msiba ulo jumo msiba no ukaya wangazijamba letindi mbea halaye tsolise mwana ngamjone sokaya ngare ndutangani hamara vidi ukazali mbea zala komoro ya shiharu matabu mbabana mzazi na mjini akaona heli akaula mtuje jolise waone heli ya gerenti naam ije mwana hahe wakati ya hamu heli jeshi yakausome sema na woi mzazahe wala hakaba kwa ndo angamizazi banki za komoro ndazewahe mshawaza jana usiku izo pia wala kwamba wi president mshuani wa ina mitami holi Johari Johari wala ndo wakautengenzi ya ukaka ndo kangwa juru ndazini Johari ndiye akonike mshawaza alize nafasi za mji wa mbanki atankaleze banki yija azalimra kahumnomezi darajazi muhammad kiyambeni tola imbudaire maumbeni ni hamahame ya kutifanyuke mwana ndio kukadaika utifanyuke mwana ndio kukadaika yavukishe komoro wakomori wamba ya kurambi ye karabihanje wala yabo ingia zali hatimize mandaila sambi ya mnika hatiye mwana bala hajiretire yabondo wakamtujena ndo wakahambuno ndo wakangazija wajo jusize mwana wa hazali shi mwana wa hazali ingia hanoenda kandida hawabulia wa mtujengwa wa voteo hata ndo wale mtuje kwa jaji mvote Shabani watole wa bunduki na ufunga wangu kuishia ndemani ya waziaye mwana mumbangwa Shebana mbala bona kuono wana wa mtuje wafanya video wanasoka mtuje wakapozone wangu waruma selection hapo sisirazalo washe zandrazo mpaka kutidasiri zambao shawana wa mtuje ndo wazamba zoko rizishi o bordeli ulo yiho ngabo wana wa mtuje walo Marseille wafanya video wa zambao kama na mapesa yone nyamrogo wengwe tiba wa homo uharuma yezi raviza ramajumba ramagari enafasila ramazamba hata usikwa jana tambiloka haringa bonduza azali woko hakana taabu wana mayatima basi wapara habari wasaidie habari hamba kamjoni kamba za ardhi za marehemu baba hanyu wala ngeni fanyile ndo fulani ngamjoni mimi tsiona hadisi ya jiribana tiamba mwahaja na haruma video mwana mumde mwana mime yakajeshi yakahanza jehun belu hamdange shamba la jola mde hata ngazi hamtuna visa bwana wonge bana wakajeshi belu hamdange shamba la jola mde hata ngazi womkomori na mkomori wo ministri na militaire shaya mnike autorisation ya visa ya Faransa ngebanu raka tongra sikana kartasi she militaire huo belu ho fumbuni harange shamba la mde la jola mde hata ngazi yani ke mwana wo visa ya jahu yaboke zauze visa wasine mishahara yaboke ziu wala wa mdengo anza warekiperele le shamba la hao na tota planti ukabano vanu beluka jola shamba harengesi netwiria ministeri hakulu shamba yabongari wanesa ukaya abati dai waecho wenchi haruma wafanye stobia hizo biza msaidie mazambalo mbude pia ngawe hahe ezahabu ile mbude pia ngawe hahe sheihane majumbalo nayo mvu nine baba pia ngawe hahe zo pia iniezi ya kibordeli iniezi ya kifavali iniezi ya kibandi iniezi ya kivoyu ikao haini mtujo yenga hakika abonu ruongo ndo zambu harumu silamu so na zo mnyezi mwa zamba ukana okay kama unaondogo mbinga zifanyishi hao ngebidio zambe hakika utoweze mali utoweze mvu urongo yemi mekatambia hili nzabani kwa miezi mimi ntuyanza pour kuanga mono helo nada mwatabi hao mimi na familia maguju ngojo kwa ndo acheza no wenjo plus moro ni mwa sorte familia himdo cha unaelewa ngamina nasha hangu wenda dola ni moro ni maguju hula wafanywa ziada hiyo ngamina familia hangu hula plus ho bashani rungu jani wa katele moroni ngamina nasha hangu wakiwanzani na familia walo moroni ni wajua wanjwao wopotozi bumana meka hende moroni wandu wakahe football ila wa hali harmo ya venir ne volcan wandu wakamoroni bala wakama shababu wandu wala pia wangamia waradi hama kloshi yotam sho wana wala pia ni atunda khawasu ya Jafaranta bano wangamia waradi hama so hinu tinguo tinkakwa tihazi timapesa tishahula ewe enti ngeruma oje kalima la mwiso ujwambia jema ulama wa hutubu yo wa unao zitabu zinu na odo warambia ya ukana inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim warudi tena hamba walau anna ahli alqura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatin minas samaa alafu zitabu za jazino pia eba untilo mdazo hatu nasira mbweni ya onambi na zambi hauya sizi hauzilo mtambisha ema ulama ungu wambi yoje ne nia yaho wakomori wanzo wajuhe maudu wambe ça suffit
uritrahise humenye ibada warungu waruluhitswa ti amani ti usalama ti majiti mwenje eba maulama u wanusha hauru utoba kiwa abasa ware hata ila misihira kwa bidwa utogungwa ilikuwa zali eba banuko tu prene pare eba kejajo wakati ya ukawa juhedi ngosi warongo holiho waono ya uka hata wando akauswali ya mtu membeni wende wa udawa warendo zirewe zeno zote pia eba nuko atima complice esukutia hao ikati do wandu wa ili wanu wajibenwa na Dr. Abdul Hakim daina ndalihaji wajibenwa wasaidie zinu ngabondoji watataya bien évidemment sha eba wakati ko jaja wa ukema ulama unaweza ngo razitaniani eba ngwada zao maudu wako mwangu juhao warudiwa po wandondo wao hifa aunge bidio wasaidie dingosi au kari wono madiri wono ntizinji maulama uwa juhao watanganyiha wawanili ya kwa jafanya jawandwaji parce que mtume sallallahu alaihi wasallam hajujua udaza bakom sirini wa maka no haba uso wa jombane manu tablo no wangu kwa kama ni familia hai hawa ba uso na yumnyezi Mungu azamba andhiru ashirataka alaqrabun renge zaranzi wa zingiza au litundira alqura wa man hawlahu alqura yude karibune maka uyo yazingiza ebabo emaulama ungu ambioje kabla ya utimizi etawakali rajuhanza Mwenyezi Mungu yari nusuru razilo usiku wa maudu rijuebe ke mwana wa yarenge ntindi zohamba kabati mrulona akili ulindo kheri mwana wa zali ne familia zali ebe mafundi gwada zao kama nunsi wajoisha njo wa politiki basi na Usman Sonko hamba haina mduge bidio afanye politika haina mduge bidio ya wanilie parce que kama jawanilia wajoi irenga dowezi wanu wa uzao ze visa ne ze signature uno hula haina bahindu na inuti yao huna bakaudu wakoti nirenge ti ushukuria kabisa na doka haina mduge yao aulizwa mbahindu hasignature ya eta ya Komori ngelazimio mdia jipange ni wandu mapashia ni wandu marengwa muhazini no ili mnike wandu mbe mnike jao fauran immediatement marengwa ze dhahabu ne mazamba mwanika wandu hasiwa bile signature ya hensi ya hanyu ngebidio mjemde jei na mjemda biye bado rengenzi hatu ngamjo urengeze haki za hanyu la shaka udwandia je mafundi kabla au karamba rido shelezi sana kabla ya Ulaya mafundi vanindi hele dunia ukabala Maka baka mafundi Madina baka mafundi Egypt nga mafundi ngonozi nuzajiri yonda hori ya tolewa siri uzajiri siri bala baka mafundi mahamengo mitano ya Bashar na mine ya Hafidh al-Assad sailayu pourquoi balanga mafundi ebenge tintinti hamandasi wanadamu watiti hamandasi batosha hula batomwenje batolo hospitali batomsomo shawandu kume msaidie na belu na sheihani na wanuika weni atola mtorudi hamba ya opposition na badeni wakati akawa mwezi kajaka opposition ini wakati akaulo wa Mungu akajaka opposition wakati akana jumba la serikali na gari la serikali na rohazi ukashika ndeshiwa menya wezi twa naam wemndu watkola mainduo mtalala masihu wajaondoka ngo fuliwa ngo pasiziwa ngoni kwa gute mama na mtiti ngotiniwa 2000 euro 3000 euro heni mwezi ngo huzo visa ngo bahizo wambe familia yao pia wajundo Ulaya maisha wale na dokazi familia zao pia nizo Ulaya wongo hulangwa wao che balare wa parsa wao kana haja ya bola vima wambe hizo wanzao wafanyezi wanzao shaka ureje rehensi wasuya ukazi ngo zinika zinavuzimia limana kauti doni puseni ni poemwa hapa ske maha no mahala na zaya na no mahala na lola no mjinala ya no ukaba mimi ngamwanilio wangu chantujuania ukaba no maudi ngamjorejei entuba juja daula ya haki entuba juja voti za kweli ngarjonda rambe na milioni fulani bawo ingarjula rinwe ngarjula la ngarjuva ngarjuka mwenjeni ngamwanilio wana wa shezani ngamwanilio wana wa hembwa ku okemi jimimu ya hembwa ku embabango ya hembwa ku zelo hospitali za hembwa ku emisihiria hembwa ku kujajo na mwana wa kufanya politiki bontiju ya jola sheheni ya mtanga ya ibehe msiri juu kujajo na mwana mbwanku ya ngomba ushefu bahanu ya hulekada sha simaye ndi yanike majeni wambe na mlekeze bahanu fulani bana shangu tola msuha vuruhu lubange havuru hafanyo fira jamando wabaki hafanyo sunu hamando wabaki wadojo ambao kaya na mrivote ngamparuwa na walomba ku ngamparuwa na walosheza luka mimi zukiwanu minde mwana nyanyo mwanzani wanyo ikaunga munju wao mibja Komori inuma 40 na mitandra zinapashia njaparo fanya mwezi Komori shami fanya 15 jours à 20 jours ngamunju wao ukaya miusaidia yemiji harmaze journée culturelle miusaidia yemiji harmaze torabu miusaidia yemiji harmaze majlisi miukaba dzima no wandu miwani yensi hangu rike hamande hama Amerika hamande mitamiuli na mrengeze media mrongo wo mfanya mande mwana mumrude yambo kuola ya hane media ono mrongo ukamba kungartabi hao kartina mwenje kartina maji kartina pare kartina l'hôpital kartina l'école
tiparoza amba kana mheze drapo babu azalim joja negosie na renge independence yambo ankusi wanaomba nkuyu na renge independence yambo nkuyu che ministeri ya tsoka mahamahame e ministeri ya tsoka mbambao e ministeri ya tsoka mbude haina normalement haina mwana wansi wenge na haki ya rumishihe yo haki shati ya mababu au banu sisi mazukiwani sisi mazimejiwani sisi wananyanyira pashi ya hale ikaonga bwandu alona mahangumira na mitano maharubaini wacho jwa mindo visha tizali washezani rambabara mzatu wakati pashi ya hale mwadutu 82 dona lawa ni haha ya ujanisi na jilapari na lawapari 84 na wasili pari ni mwambie nukamimwa na nyanyi na zalwa shezani na zalomba kumiwa niomba ku zinambao zimekati vukunja fiyahu nitirejei bahizi ya zizi jaonga mjo lamnwe ukanti na ukini kinga bo wadilifu haina mndu kuchondea kiya mndu ndondele kiya ekaya la mtujini hajaha pozokati la mtujini bu president mitombe wa president na jopozoka tila shezani sisi ngaro mnyeze mweke daula hakija watike mndu joja me shezi haki ziwasili ni mrapa si haki parce o mezi unungo duzwa iyo de mana ambao kanga mparejenet hamwana mme hamwana mshe bahate zirewe na msopare ni mlale ukaboka ligarilija kalina huondesa mama namshe mkoni azifanya wakunge hunema kati yala wakati la mabeja wasakomori le jeshi lija emzade wajibu zo pare ni wabishioni ambange undari yerone la shaka abange dizo hamba la shaka mimi ngamjoti mizibanu mtukufu nione sia ukana rifanya hazi nji bonzebanu au kari ono zensiziro aji rione ma representant rifanya zebaru wa riwono riwambia ukana ngamdondo na yinyo ndo msaidi yao bwana ola ulimwengu waono wazungua elewa ya hakika bwana winge mala droit bwana winge criminel bwana winge wapatwa aibu parce que on doit pointer le doigt ndio mhimilia umsaidi du coup waono wambabali wana basange bidali msaidia ni shakara na udobe hamdu ele ya mposha hitu shange bia ni wandu mlodani monese ukaka mtirabi inde mana rankulia son tipia et toi la bia waziri mzamani ya rumwa ni convergence nationale do mtangani ho wandu wanzo wa auni enti na bwana waziri Said Ashraf Said Hashim haina mwenza ari haina mwenza hamu haina mndu mwenza haya haina mndu mwenza irundi haina mndu islamu uanzizwe nti hatu kheri ya vezi ya jibu yetu la bia ya bora nzima udu wandu wabwe nibuna bako hao rionese etola bwe yabili haina mndu uzishia ngebidio wakobori mzifakuwe direnge nti hatu haizo ngamjo hunika kalima la mwiso kabla ya naomba Mwenyezi Mungu ike omisowahe madhalimu wanusa ukurubia kandi zohamba kwa tina haja wabahize ze family warengeze arudi za wandu warengeze mbeza wandu warengeze dhahabu za wandu zongezo pia msajeja huo majuishi mawaziri na marua waudu wandu walohula warengo wanazichana waume ngwa watungo wanikamvinyo na bangeno warenda tobiambi baada ya ndosha huko tiabo warende hama ashabu shimali qaum lut ezi tobiambi zogizo na rihimide Mwenyezi Mungu litikenti rama na mwabezedi wabaga watuko cha sikuloni na zinu Mwenyezi Mungu arambiazo hamba fa kullan akhadna bi dhanbi فمنهم من أرسلنا عليه حاسبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا غبوارنغوني ماجي غبوارنغوني سيكلوني غبوارنغوني غبو izo tipi abunge izo hujazon tipia selon izo wandu walonizo na Mwenyezi Mungu kana uhaua ezetabu zinu ekakarija hawa ratu unafiki rajanga jeranjia rajiao ngari wanao siri huzamba banundo wabasa ngwa furahiyo ya uka imangamifu ya ndani ya hao o wandu pia kwa furahiyo ngwa unafurahiyo ka waona miso izo dizo rajozombelea ranzi maudu wa Komori Mwenyezi Mungu ya wanike furaha ya bauti kanzani close ni bai nionese ya uka wa Komori wa ulili wa wafungi wa wadharaula watawa izekabati mbiziso mtiju engarida zao haungari juhao ritene risubirie anzilo usiku wa maudu rionese rijibu ompara wapara unu haina ujoishia ndugu za kukari rengenzi hatu lingo siti tuwa ni mabandi wala walevi watobiambi warisijini warangamize si diaspora sirlo hunu risijini wa ezebie risijini wa hela duani risijini wa aeroporo na boko owalo hula kwa tina kuzifanya hao gatungo uo ni hamamba ilitona mana ya bora sirilo bonze kwa jambo walonda ni watambi hao gelazimiyo dingo siri juhe rijibo mpara unu owajeni wamba tsangange utsangiwa kamdisi basiri ziono que Dieu laisse moi bien ça suffit et quand vous y faites parce que vous faites un crime contre l'humanité et ma photo n'a publié et c'est toi bien dit azali azila et ma jarima et c'est crime yazifanya
randilo si kwa maudu ilo ule mengu waone ya ukana shawa nungu waona haki amungi abo mti neglige dogo tsuka zonti harumwe zembi yazireda towa ele kalima da bisola mnaso ha tablo ngardu dirambe subhanallah ngula ki khawasi ngula ki bahati njema ngajele ke wana hatu wana nasha hatu ngajele wandu washahe mazuki ne mazimeji e komorika miliwareshilie muka Allahumma salli ala Muhammadi shano chunga ngebidio siku wa maudu ze ashrafi za henga zija wasedi Hashimu zilo fumbuni zilo mbeni zilo shezani zilo ntaweni na mwafiki za ngwe mwana nyanyi ya zamba mtitojikiro kampaka mtorongo wa hadima nyonti eka ashrafi wasedi Hashimu harongo wale wa maudu munyibaraka urongo wa maudu sedi Hassan harongo wa maudu fulana harongo wa eka faida zido faidisha enti na rizidunga bende mana rahoma rilovan unaelewa ya boye ewasedi Hasani fumbuni unaelewa ewasedi Ibrahima ulo itanda mjini ewa Kamali ulo ikoni ewa fulani ulo mbeni na shezani haini mdu na kialbitri ho mjini hao haini mdu na kiataka ho mjini hao haini mdu na kiataka ho ntiju hae iliwo bordeli ulo maso kaka azalika na ulo ha masulaha izo hazamba hasini avalide makonseye wahe wajuwao hokaya mtanga juyu wola Ismaili na wala lubi waenda wamshangilia ngi wakanomuza wajoka wa muza shangwa lao ngwanao wavao wana hao wanikwazi hazi ya mtu jota wa mji wahe wangamie ibavu ya yangamie usilamu wangamie ne mwana yake nazi mtu jota wake na gari na shoferi na usilamu lawe ya dane mila ilawe ramba zinji ribaki hufanya zinji haina msilamu wa kweli haina mkomori wa kweli haina mkomori wa dana mila haini mkomorika yehendo heji haini mkomorika uyofungie tu ya howa ni mfumdaru haini mkomorika uyora bismile kaha ngufanya mbano ngoitoka yonti haini mkomorika uyehamba alhamdulillah kaha nje makaha ndronimbi uko wakati uja ihondenga mange bidiwe pere okay komoria ngamia ekomorivu nando wandu waona mahala moroni valo nyumba zikuzao mvinyona bange zifanyao wandu waumeo washoto bazi nyumba hizo shawalinda umri ya fiyamu mangoni yabo nge procureur de la république ndambe ukabalar ko kabala pa uzo bange bala pa uzo mvinyo gafiru ke mroi heli ya ulwaya izo ndeza ngo zifanywa bala imana watuka hubayale jumba laranzi hale hindi hakika nandi saro nao wanawasho washikomoro wanawasho washikomoro subhanallah nguna jeli ye chevande chanti chinurtike na mori wono rerengwa ni maji jezente zinwaji wanawasha wanjia yabo harumaze telene ze radio wabao kamimi tilo la mrumsho fulani mihanza mroleka bidie polisi wafanye control wajoho mjini azali wanobami alio ndio mwarete uko ndo alapi azali ndo mapesa inyo europeni ngwani kawa azali mapesa idabula ya komori ya bulio msajata wandwa ume walolwa wandwa she walolwa kana uzamba okefedhe njiao ngulo majumba bonze nguvoyage nguyahanisizo heni mndu ya mwanzao wakati kanungwa jifi yao ramba zinji babaki hofanya zinji ngarombo Mwenyezi Mungu runde kibala wandwa loba mbao na ikoni wandu walitanraya na tujini wandu walombu ude na taweni wandu walomitami huli ne mitami huli wandu waloshezani nembo kuu wandu walombe ne hama hame wandu walomtanga jadimani ne dimani wandu walokwamba ne tinkudi ne washili wandu walo badama jila domba ne fumbuni na mbaye ranzi 6h du matin vatike mdu joro hende bahanu beka mfanya 2 jours ngi obligé à négocier engu chilo yezi pia yengwendo zahe yengwendo yatahe ngala wa mitano hulene gouverneur mitano hulula endeza yo kandangalie ye mwanamshe mumroni wala wa ka gouverneur wa mumroni ndo ngindi yenga zijami ndo ngindi ele mitano huli watoka ndo ngindi vanu ye komori huziwa karna honda mri yarsaidie kakarja jisaidia au kayomkata dipe ulo e ma européen ne ma amerique ngwarenga uze bahari le jua nezenzia watia kurahulo wajorisaidia watijeli ho wabaki na wen faida kartu ihunda sisi kihunda faida zalini shekundi chai ebenge na mtafadhali bwa komoro na mtafadhali bwa ngazija zelongo sedi ya zamba sedi ashraf ya zamba wa sedi hashim ya zamba na mfanyeri munge mhono baba kartu munge mhono kangu joka ina president shainu fikira inu ide badeka haroha wajo wakati wanti pia rembo nkure mama hamere mwajili redimani wa hadisi inwanzo ni kandida kutohenda hakika ya wejo elezanga na roji le mathalan wewe hatofikiri kana ribaki mondani azali hadi mission ni masi mfano kawe mtu kwa comparoja le president nindo kumpa karejea na keba dimari hadisi wala tiba hile biala helinu
na rejemba bidio le bia la haulino wenji wa hao wakati wao hisa banige bidio nyinyi mreti wa dezana nge bidio nyinyi mkenazide na propose shamti do dezana ukaya ngamenyao wala utifanywa kama ndo la mahame ngomfukare yemtumia kama ngomigati ngomira darla mirara yofanywa kama ndo la ngomfukare baba ukaya tio mahame ngomine yabo namtafadhali basi siri lobonze ngariko zao ngaritabi hao wanashatu walomasiwani kabati lopitali kabati likoli kabati mahakama kabati shahula kabati maji bahata ze telefoni go charger telefoni ya haranchi wi haruma 2 jours katu fanya 2 jours wale hisange bidon ndala shuhita na ndiwa charger telefoni wahibawe secret wanaelewa dada lukao la lezwali mulekoni liwarema hitima no haso mwitima akabwa nyumba yenja mumbre mtu akabwa tolwa endawa wonukaya ngarifanya wapeli huwa na washo walumi jino ngaze baki muniza nuba daula ya kamili nzuani mwalinga zijotokiona mwanamchi mkomori ya bahanu ya rongoa bahata lonroma hao wafungwa hata walonroma hao wafungwa batuma namshujurenga media ya rongoa ukaya mmangu hafungwa batina haki ikamru mangu hondo yezinga dufanja na bwanro maha ukaonduze yezinga tukurdiwa irenge wafanya hao personnel baba shimetide ya juha ya rongo na ulamdu hazi yabo holiho ngari yashio pari ngaro nao wanashima bani hayo walona bac plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 mwasome az universite hamanda unamrongo we nampropose na mwende avenir ya hanyude yangami yao namjitapile basi wangu wana hamu ya uka emwana waza la somo izonda bokaja soma banongo kaja soma banongo ndio masoma no mndati yabo ngarjure je uka emfanyo kaya maudi harumwe bamba unomjiwe koni ekale zwalimuli niliroha ngarjukiri mrende yeme haruma kamera kati maulidaho ekoni lo marsai yulo yabo umjiwa hewa mpauno veha rona mahahe remajirani hasiba kunguwani mjue koni guwani mjue koni guwani babao guwani maislamu guwani matima je mwana mshemfumbu ni ulo marsai shamaudi mtijimkanezi baki modani mtia ziromani mbadaya maudu ruhundushinzi mjivenu wana makiaji na mkarafu bakaramu kubalini eni tujone habanu leo kanawo ni hamaudu ndi mana kwa minga mzambo Ismail Badora Medio ndinishe zani nieshio pare ngamwaniwe shezani ngamwaniwe mbanku ukamaudu ekezi ya kidhalimu ino ekezi ya riba ino ekezi ya kikatili ni roha ngamjobalenta subi yangu le bakora hangu nje naireme beti salama ambi sidera kauwa no kateti ya hiba sinde kina yabo kayambe ni mlijana mlileo ntawe ni mlijuzi mlijana fumbuni mlijuzi mlijana banda abode nganzori le batu yabo ketu bidimri ya bwandaye ya jitezi dakani bomna mtowe mabibi na mtowe mabibi beshire hao ministry tibaki ilimwika oni kamdo daraja likahuso mavuka likahuwe médecin likahuso ndongo zofanya mvio ufanya gari che enyondo mchojo ufanya hata mkatadipo warumawe Senegali wana wakomoriwa warambo ukawa wana wanika uaminifu nana siba tukebidio rijweri wane wensi yatu kaya na mbetu hara baka manofa mru kama no azali ekahawa ngujulwa wa azali wantu ya tawe shabanu tawe ngondo mnda kichilla izicha konduza ngondo mnda kichilla izicha emagardo koreana zimagaze zaja yenema ila zizahabu zilohula pia imapesa lohula pia zimbezi lohula imazamba lohula ifamia ndao nechola yakana permia doka mkazi na yona dola doka mkazi kwa misirini no mjini hao mtuje harle diplomat gena visa kujonisi na ureje na bda wangu na magari ya serikali na biro za serikali tatujo yupora ndomi manabora mtuko zakaru mbaba ndanga le nono koma nono ya mrihana ujulani zina la majambo vala ndanga le nono mrihana zima jana ho garini ye polisi ya tufanya anketi kwa bonone mapesa ni nyondo da hu haruma wandu wa jeste yema haka mana bokoli okano nomba hokaya ugarni baka milioni za mapesa engoli wa hindi ni par mwobo nono hunu kabati mba josubitia zambe haruma media ukahaka na mapesa likidi ya dépenser 500 € garni nono hajama la fanya temwanyali ukahaka na milioni garni hizi hibwa yabu ngarolesa kangare ukibeti ngarenda ukifavali ngarenda ukilaba ngarenda ukijinga ndao neza jirimaore iza jirimaore ila lama ya ukaya ngwa jurenga mzazi wafa nune famila walikika wala mabeta ndo mbonari kwa naure ngwa watu jurenga bukila punition farata familia yema banga manzo independence ndinga mjuwao ngulelewa shaka jamaa zonambie naam ya mchwambanga ngani wastara ngani ma intelligent mrenge independence yao mrudinga mju wao ngamtali yao ya hula mriamba hamboni chaka mchishila mwajaraji karna shinda rambe obetu bira ukomori
kanosi ndarambe ufavalu uvira ukomori kanosi ndarambe ulaba watwalde hamatima warende handishe warende hamba biza wandu watiti ti wandu wajua waisho wanzao nisho watu hanza kuma opposition unu heni mratore jo mjini hawo besha timawu besha timawu yedela mwandu wa hali yamekana mkweba nu wakati uja shama sikinika fanya politiki kondo alo wenji wandu alo wenji atamkata dipi kwa jojo uhundra ezabili maskini kafanya politiki de malala hautimizi na ruombe Mwenyezi Mungu rantile makati yanu Mwenyezi Mungu ya butulu emasahiri hauka azalingu yafanyo ya mtoweni huntini mwema sahiri yanu riombe yauka wala yuflihu sahiru haithu ata Mwenyezi Mungu harudi hamba wa auhayna ila Musa an alqi aswaka fa idha hiya talqaf ma yafikun فوقع الحق وبطل ما كانوا يفعلون وغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين هارودي هبا وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بقدماته ولو كره المجرمين حيث Mwenyezi Mungu abutule masahiri yanu yaoneswa wako moro ukweli yawasaidia wajuhe yawaonese namna wika yao ngelazimio rilawe haruma anzaya rinjie haruma kura rilawe haruma ujinga rinjie haruma ilmu rilawe haruma giza rinjie haruma we rilawe haruma wadu rinjie haruma amani na usalama enti hatu ikeijeza enti Mwenyezi Mungu afurahisho wa Komori ya wae beshe ye magwamana wajura Mwenyezi Mungu wajuka na irumbi wala wakanza wasabote Mwenyezi Mungu wabenu shaizo limwambia oni keka mtuta walo bonze wa mrese ni ndogo ngena mtoto wa mtende ba ngarijo msaidiani haina juka utaha shamtile mno mfanya hizo makautaha aba samdo amba mrati keyo haji adori rambi ya ndongo kada ngena mtofanya banyi do mlotere tibulie ntia hanyo irengwa ni mafahavalu irengwa ni weti ne kaumudu tune ashabu shimal wa mdanganyiza na nyabo na mtu monese ya ukana nyiti watwana monese hamu ya wanduza anyu ne malaho ya hanyu haba nule rikaza ukifu na ushukuria kabisa mtukufu ikayao hajaba no sikwalelo na de mwana nyasi Ismail Badori Allah rumo mtukufu wa Shezani ikayao ngam subuti ni zambe ya uka mimi bangu ngami mengoni mwa wandu wahili bavulin yabo besenge na kalma zima ya tuwa hii alamba ngujolamba wakati hiyo rimlahe ni watukufu naam nge mzee hambanga ritimizio hokara mbazinji shaye ezo hamba kazi tinchaje ngamjori samihi heni zala wabano hokayanga sina utungu heta buni unaoma siwani andu kwa tuhula kwa tuhunwa kwa tuvaya kwa tuvamba timahakama tilikoli tilopitali ichongeza kartina rchohamba haukaka tujanda zivizo johamba rundo mshinti hakika ebenge holio rizalo shezani holio rizalo mbanku ngari parawe jenesi ya mbanku hakika ngari parawe jenesi ya shezani wafanyizila wasifanya siku ila ba hakika ya dunia risosa hamu hamtiti ukabanungari wanilia wezi jao okeshinga jamba ukaya shajashende shahaja shende ebenge nyondo mlo shezani nyondo mlo majewe nyondo mlo sadani nyondo mlo mbanku na mfungesha namboda mbaeze nzia rantima udu mbakomi jini mrishilie beijao ngardula rinwe Allahumma amin mrentize tabu za uyenga na hemi pira hokayo yofoti ya serikali chayo tifoti ya mruna mru iyo tifoti ya mji ekale wandu wande wano mvinyo wa Vurubange wa Holanda au badaze taxi ngwa wanilia wana washe hiyo mtende mzirenge mzitia zami jina mabavu mjimana na riwanie plus ya mbonku harumwenga zija na riwanie plus ya mbonku harumwe serikali na riwanilie plus ya shezani harumwenga zija riwanilie plus ya hantinzi na majeweni na sadani banunga sina mkate wao wandu pia kena ukiro mkate unulu alinusu nusu wake kwa wali bege mratambe ukesimela badoro laza lwa shezani nguye shipari hakika tizalwa shezani ngamye shipari shanga mpresente shezani nimbanku bege ngamparo mbanku kaya na mbaki munda ni hanyu ranzima udu mfumrabu nusu tukifu msteshime juwanyu ya mloleani ikawe fikira yinu yende yetowa kajamba ngundo president maulu jeke wandu wa fulani na fulani kwa tu mafiki shahatengenzia ngebidio ridunge hato wafikira ngebidio ridunge ngwajele wakishili ne dimani wa mwishilie ngwajele mbwanku ne mitamu line hama hame wa mwishilie ngwajele hambu ne bambao wa mwishilie eni uka ngena kibala yo ambango yeshiliwa na torongo wale wa shrafi ya mbazinu na batoka mbuya mwenjezize neki balaije rilawo harumeta bwino waze watu walofaranta banu wenda la retraite ondao mapesa wajubale mapesa wajwale kezenti kwa tujwa huja hatabu mwenje hatabu maji hatabu ya shahula hatabu ya mahakama
wana hatu walobonze vanu waro mpira ondole fedha kwa tujwa huja shangwe ndo hata Zanzibar ndo la Renyonge ndo vacances na bojo wa Jemoroni shakwa tubu jaheze to biambi zilio harwentio benge ngarta usamaha ndamomba mguke karjarungu wanai shar Johanzara Benjema Johanzara Mbendo nguya mke kibala mrishilie nguya jele kwa katinda unu nguya jeli yokasido sababu banga mjori wona garjuba laze fedha za hatu zilomo bank haina ne amarulo ni garjuba watu garjo hibale kama monao siktifu lo bank ulo la diwani ya Moroni mrajo hula gari hasi majalamata na Omarandaru ya Jemoroni ya libiswame njirana mrialu lia ndi ati no sense ya majankudi de gari lola ngami mria keshe zani katujwa Jemoroni hamamu kutaho visa ya Jepari iyo taxi ya munga independent de wonu pia ngwa faumu honze hamama kababa shaulashi lokomori landa shaulashi lokomori landa mahakama ya lokomori ndio ulona mvu ya wala kuli hali rirongo wanambaki ndani mwambe stop wakati uja rilemewa venge marhaba menji garjuona na heri Muhammad na wajile tifehunu jermunde na mnina mwanono inshallah garjojo zadeni gatorenga zanvio sonti na mreti zile bangano lilo toktoku na muoneseze likolimbi muoneseze l'hôpital mbi muangalieo ma journalist pia na mjuhe na mobilize fanya reportage armeli jinezenti watike wanro basainu baizo isaivire za cyclone na mangalio ke cyclone irirehemu rahane ambaye mkomori ake cyclone yoti ya Komori nomwa mona okay jato wa roho omasiwani na mangalia sumani msije mjamdi rohora mwende mdibe haba hanu na mdenoseza kweli sino maudikum isaikurubia haina mnafiki wa henti hatotungu rishi ya watukufu abonge yabo apeli ya mzee wa hatu waziri mzamani bwana Ashraf Said Hashim na mwirenge nyoti pia ba Mwenyezi Mungu jalia olamru muhtaramu mria zalani wandu watukufu kati jele jilambu tularengenzi lisojua dini lisojua mila lisojua ubinadamu shalenda la ranganya bahata hizo mtume sallallahu alaihi wasallam ya janiza ambazi fanywa ende haranganya maulida haba nule likazoke ifu na mwabeze dua na mwishezo ramabiani ba suite ne zadungabo izongizo na ndo azende sao mtishie mdu hajabanu hapulani azali